He toki whakahirahira e whao nei ngā āwhero. Ki tētahi whare Māori hou mō i ngā rangi. Kare anō kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna. Nō reira he maringa nui kia noho kia noho māua hei kai whakairo mo te whare hou. Me te hokinga mai hei ana māua te āta wete i ngā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātou e whakairo ana i tērā whare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou. He mea utu tēnei te hokinga mai o te whare rongonui o Hinemihi, ko roa e tū ana ki Clandon Parker, kia hoki mai ki Aotearoa nei. Looking at the rākau sort of gives us a guideline on how we're going to apply our design. We'll try fitting them into the negative spaces. Yeah. I more hu ai a Hinemihi o te ao tawhito no te hu o Tarawera, anei Ngāuri. Tēnei Waitere who originally carved the first Hinemihi alongside with his tutor Wero Tarui. So for me I'm sort of taking his exact footsteps and as well being home as well, doing it. In Tēnei's work I always look to his design, his high pakati, how he flows it. But I also look up to my nanny, Emily Schuster as well. I actually dabbled in weaving first before I got into carving through my mum, Taima. E marama tonu ana te kite atu, kei konei tonu ngā mahuetanga iho o te whare o Hinemihi i tū ai i te wā o te hu o Tarawera i ngā tau ko 1880. Nā whai anō te morehutanga mai o Ngāuri, o Ngāti Hinemihi, o Tūhaurangi rānō. E whiriwhiri tonu ana ngā kōrero o Ngāti Hinemihi me ngā rūnanga o ngā rangi mo te nukuhanga nui o ngā whare. Mo te wāhi ki a rātou i pīkau i ngā mahi, te hononga i Wainganui a Ngāti Rānana me Ngāti Hinemihi. Kei te mautonu māua ki ērā hia kia noho piri te hononga i Wainganui i ngā mahi whakairo. Me te ao kia noho hei tau hoko pea. Hei hononga rānei kia piri wā mātou mahi ki a rātou, o tira wā rātou mahi ki a mātou. Hoi anō, mō āhea, mō ātehea tau, ka tutuki te kaupapa nei, engari mārakerake te kite mai e anga whakamua ana te kaupapa. Hēni te mate koiwi tēnei, atu i te wairoa, mā Aukaha.